law and order na maram oira Imphal zari lambi gi makru ma di bra thong saba tapthaba natte thong ani asi sabda NSIT selna sinmi tara phana sinati haina transporters and drivers council na phongdurami National Highway 2 gi tendong yan dikit phaitinga phawba senmali lambi asi niyam sumdana sema thinare WMM thana bagi takhaira ba nung marakta nung matum pakna yarotle Ziribam district ki Boroi Khal Sambughat amadi Babu Khal Ladies School sing yoba yaba matik sabasa na balampi laitabana oza sing sang nai na lakwa namdre Amasung pigliba ngang sangidamang MSRD na PB School back ya rumba Manipur sa nabang namdre kahe na lomba lairik sing puba na mahiru sing kudong sa daba kaya mayong dari Mayam kurumzari adom ni bas impact news ne ke thoksom no je pungsa se phawi maro paw sing myam da pizri state ki law and order namaram or national highway number 37 Imphal ziri lambi da sari ba makru ni barak thong sabal tapthabani haiba National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NSIDCL wafam yumpham yawdwa aran mani hauzik thongani asi sabada NSIDCL na sinmi tara phana sizinade work progress lately haina transporters and drivers council TDC ki maikhe gi thamlakli MJ Avenue da laiba TDC office ta pawmi singa unaba mada council asigi president H Ranjit na hai Imphal ziri lambi gi yamna maru iba thong oigadriba makru madi barak RCC bridge asi sabada NSIDCL na matik saba infrastructure amadi sinmi sizinade habi report TDC da lai tabak ningtira tawba ngamdraga aranba pumba kupsinaba honabada state ki law and order da taisinba yaroi hauze makru thong sabada sinmi ani ahum aduga barak thong sabda sinmi bari manga sinari haibigi sapsaba report TDC da lai piba masida thong asi haina kiba matamda loisinba gamloi haina TDC na laingak ta serol iduna khangan kiba khaktani TDC na pambadi thong asi khonglai tuna saba loisinba loina na miyamna sijinaba phanghanba du khaktani NSIDCL na makhoi oiba soiba thaidokna ba Manipur laingak amadi law and order da taisin ba sumba khongthang oiroi state asigi law and order ki fibam hanaga yengnaba da yamna phagalle highway da malgari kaya ma escort yaudana nungti gi thabak tori India government ki thong asi sanaba haidna crore kaya gi khujingda paisa lokthokla matungda NSIDCL amadi thong asi sabagi thabak tori ba subcontractor BIPL na sahi kaya gi mamangda BRO na highway asi sem sabagi thabakta delay tactics toromba aduga sab manana sathariba adu TDC na khangi nakalamramda makru madi barakta leiriba belly suspension bridge da transporter amadi drivers amatana central motor vehicle eki wangwada load he na phubugi wafam leite suspension bridge ani asi NSIDCL na maintenance amadi repairing tobina ba loina na RCC bridge sabagi thabagasi atubada lotion hanaba hona hanbada se minister na ming sangbiu haina H Ranjit na appeal torakli NSIDCL na challenge tawko di moi hena chokani BRO khang mangam dane singi du maina ma so adugi keno du lakane ba ai koi khangi mafam du thabak suba se law and order gi keno lei khole ai ga su madumak yam kanna leirangane se khoi thajade khoi gari mayam free movement tawri masidi mafam khuding ta leiba nga tani mafam du gi leiriba underground gi thread oiro anything chi adum lakpa nga tani madu problem ta solve taw gadam ni madu da paisa puno mak se yaw grabani madu pina bai dang ta yam chauna law grabani moina lawriba tender sida adung moi tok tare dana sainda tawro ngamoi gadi angamba tawba ngamgadu mi mai thokjar mai tawjagini yoti masing do langu paleba aduga level di ani khak tawga karam kana karma thad loidino NSIDCL paper da khumakpana kana roi field na chalaga yengo National Highway Development Project ki makhada Imphal West Phawduna seliba National Highway 2 gi sengmai gi manung sanba tendong yandigi paidinga semlak le lambi ani siniam chumdana sem thengnare project asigi makhada lupa koti yankai mapalom sang na sengwa da lambi asi Haryana da leiba MS Sivalaya Construction Company Private Limited na tendong yandagi not AOC phawa sengwa dabani lambi asi sem horakpo oina company asi na tendong yandagi paidinga gi selwe lambi mateka si sada yankairom loisilagle lambi asi ki koilas thanabagi aroiba tangkakta sijinariba water mix macadam WMM thaba matamda takhairaba nung sijinabada niyam lana balu single nung matum paktakna yawba thenare lambi seba aduda mahamadagi miyamna lambi sembada akaiba khara leire haina pau pirakpata impact news yauna pau mi kharaga salaga yengsilubada nung matum sijinaramba du thengnarakhibani nung matum yawbada natana lambi matik aduda thariba WMM gi saruk kharada nungkup sing
ꯅꯞꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯆꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯪꯂꯨꯕꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯂꯛꯈꯤꯗꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ PWDꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯪꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯦ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯍꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ WMMꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯦꯠꯇꯣꯛꯂꯒ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯖꯦꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯔꯣꯏꯈꯥꯜ ꯁꯝꯕꯨꯘꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯥꯕꯨꯈꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯠꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯨꯝ ꯍꯣꯡꯂꯒ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ MSF ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ MSF ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯩꯔꯣꯡꯊꯦꯜ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯄꯦꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩꯅ ꯆꯦꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩꯅ ꯆꯦꯟꯊꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯡꯁꯥꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯀꯨꯟꯖꯦ ꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ 90 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯥꯜꯅꯤ ꯀꯨꯟꯖꯦ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯣꯡꯊꯦꯜ ꯃꯄꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯣꯏ ꯄꯦꯛꯅꯕ ꯀꯨꯝꯊꯕꯗ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯦꯚꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯟꯖꯦꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 6ꯇ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ NAIDPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ FIR ꯊꯥꯡꯒꯠꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯗ NAIDPꯗꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯦꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ NAIDPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 6ꯇ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯆꯠꯄꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯌꯣꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯠ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ NSNIMꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ FIR ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ FIR ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯍꯟꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯈꯥꯏꯕꯝ ꯇꯥꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯠ NIDPꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯊꯦꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯇ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ FIR ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ FIR ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯄꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯈꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯦꯛꯁꯟꯅ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅ ꯑꯣꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯔꯥꯟꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯧꯕꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ CRPCꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 144 ꯆꯂꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯥꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ SPꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 144 ꯑꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯩ ꯔꯥꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯍꯩ ꯔꯥ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯔꯕꯨꯖ ꯍꯩꯅꯧ ꯁꯦꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯩ ꯔꯥ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯣꯝꯒꯠꯈꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯊꯣꯡꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ
Moreda sakangdaba misak amana uranium explosive oigir haina singnaba packet ama thamlamba adu Manipur University professor yawba expert team amana uranium natti haina khangdok pangamkhre Manipur University amasung tongan college ki professor sing technical expert RIMS ke radiology department ki Dr. Singh Moreda laktuna posak adu yengsin ki packet adu radioactive detection machine sizinaduna yengsin bada radioactive material oiba yabagi signal abata pangkide hairi packet adu de yoriba masak sing adu khangdok na makatana hona khigani haina su technopol gi SPTS Bikramjitna phongdorokhi sen chonglaba matungda mi tha mari mirolaba nupi ama nupana luhong se haibada yaraktre hairi nupi bu yamna hanthana lawba nupa sing asigi mathakta Mari lainaba singna matik saba action lobiyu serak pibiyu haina awaba tarba nupi asuna apil tarkli Manipur Press Club paumi singa unaba bada poyam binasori sahi kuntaruk apupagi maming poyam Haridas Khongjom Police Station ki manung sana langathel maya lekai na haiki bada mahak mamang sahi December kunma thoida langathel kaithel masadi ki sagol sem Chitaranjan sahi kuntra homdoi apokpagi ming sagol sem sobaga sen chong badagi Bangalore tha anirom laiminakhi tungda yungi myoy singa yasinna ba ama puraktuna mathang sahida luhong bahai ni yanaki adubu maragasida sagol sem Chitaranjana mahakum Nathaina ba thabak thorom kaya tawbaga loina mahaki phone number fawba block tawki haina binasori na phongdoki sahi asigi apil taramaga da masa nungairaktabati hotel Imphal Hospital da check up tawbada mahak tha ahum pregnant oire haiba report fangki refer asigi xerox copy ama nupa masada yohanki masida sagol sem Chitaranjana ma bu lausin ba amadi luhong bungam loi haina haidorakhi nupi bu asukki batik minungsi laitaba thong utpa sagol sem Chitaranjan bu mari laina ba authority na matik saba sadak pangan biu mahak amadi mahaki mami tamlakliba masada sabsaba compensation hujik mangle mangi basugumna magi mapunsi buzu magi mapunsi buzu akan basairak sai theng pi hanninge ai isada oiriba phibamji hana sugumna ai oiramba nate aduna ai hoji mabu mari leinaba mi singna akan basai chairak pi bu pame mari leinaba singna ai na hoji phangi ba sai thengji chairak ji sugumna mabu nu pa bu phangan biyo ai hoji hoi isai thomta natrabani na ay madusu mangonda ki converse kaino su pame nduga magu punsi ko na hanba su pame CBSE na lawba sa ISC All India Senior School Certificate Examination da Manipur gi oida topper tarakraba mahiro singa si taram na oktana puning thagot kre tharamadu CBSE affiliated schools association Kasha Manipur sindana singmenong da laiba classic grande da pangthoki tharamadu da science string gi oina ahan position takiba Inako School khongman gi mahiroi thongbam Shetazid arts string gi ahan position takiba St Paul Institute Sorsanpur gi mahiroi Lanmilian Zau amasung commerce stream gi ahan position takiba Kendra Vidyalaya Lampel Pat ki mahiroi Leza Zain amadi stream ahum makta anisba amasung ahum suba position takiba mahiroi singda manapi dan puning thakot ki loina tharamadu da saruk yakiba education S ki director TS Kiran Kumar na mahiroi singa topper oire haiduna kaidau nungda pongthok chawthok pa toroi dabani amadi isana idom lepsa bangam labal kanda mai pa pangam gani haiba wafam sing phongdokhi You are not the only topper in Manipur. Topper has a place. It has got some place in your life. It has nothing to do with the crowd. I position phange, I highest mark phangabni haina laikai jaja pada I want the me me amna yenga boy lo ningba, which is very bad. You should try to control. That will only bring down your career. We also often tempted to do that when we talk. What is more important, you should be able to stand on your own feet. A person who can stand on your own feet, what you dreamt of, if you consistently keep on pushing it, you will surely win it. Taram no pagi thoramatu ki nakalda ahan person tarakraba mahiro ahunga impact news ko unadana wari sanabada science stream gi ahan person holder Inako school gi mahiro thongbam Shetazina phongdorok pagi matuina mahak mathematics da honors tawdana Delhi University da general line da makha tamtho pamlei loinana Union Public Service Commission UPS na lawba civil services examination da mai pan phona kani hairi ado moinamag mahana ningsaba magi matungina research scholar amoina thabak tawning bi apa su phongdorokhi I kompa khaidem laikai degi I makha general line tam daninge DU da
ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯐꯥꯗꯔꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ UPSC ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ Bꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ I'm planning to continue my studies, of course, at Delhi. I think I should go with the honors with the subject history. Since my childhood, I've been dreaming about this, cracking the UPSC exam, and hoping that God is on my side. I think I should crack this. Also, among my tribe, I don't think no one has cleared this directly. So I've been pursuing this dream since my childhood. Although I cannot really guarantee about it, I will try hard for it. I will like to try for CA, as it is a best stream in commerce. I think for CA is the best career for commerce student. It has nice scopes. Kosem naloba class 12 examination gi arts stream da ahana portion lobung ngkraba Enlightened Knowledge Higher Secondary School sangapang gi mahiroi oinam Berlin Meiteibu All Bisnupur District Working Journalists Union ataram no okhri mahiroi adubu wangu sanang khong da pangthokiba opgi tharam aduda district adugi DIO union adugi members sing na sarau yaki tharam aduda union gi members sing na Berlin da khodolpot pituna puning thobotki Matang sa break am lawse ge break matungda pigliba angang singidamang MSRD na pipa school back ke arumba Manipur da sana bangam da bagi pigliba mahiru sing na thengnari ba kodong sa da sing report da Manipur ma sumalang tongan ipau sing puduna laksage impact news uming tadan review mayam amukar tram nok sar bulletin sing makada pa pau miam da pizri Ministry of Human Resource Development na pigliba mahiru sing gidamang samlak liba sa nakanglon Manipuri Education Department ang ngak na sat pangamdre pigliba mahiru sing na school sat pada masaka sana da ba kahinan lomba lirik sing pubuna kodong sa da kaya mayung dari ini masih matang da impact news reporter asom Binod Hamadi camera person Bisorjit namanya pamtagi kanaba report ama ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ Education Ace Director T.H. Kiran Kumarna ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯗ Ministry of Human Resources Developmentꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕ Class 1 ꯑꯃꯗꯤ 2 ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯣꯝꯋꯔꯛ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯥꯎ ꯑꯗꯨ KG 1.5ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯄꯨꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯊꯥꯕ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯊꯥꯕ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯐꯝ ꯁꯪꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ Education Departmentꯀꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ Ministry of Human Resources Developmentꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯈꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯤ ꯕꯦꯒ ꯂꯨꯝꯅ ꯄꯨꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃ ꯇꯝꯃꯣ ꯉꯝꯗ꯭ꯔ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯍꯜꯂꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯏ ꯑꯊꯥꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯦꯠꯇꯠꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯦꯠꯇꯤ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯕꯣꯕꯀꯣ ꯋꯦꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯄꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯈꯠꯄꯗꯣ ꯗꯣꯂꯥꯟꯁꯨ ꯃꯇꯣꯟ ꯋꯥꯡꯅ ꯀꯥꯕꯅꯤꯅꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ
Pikliba mahairoi amana fongdorakpada lairik lumna puba amadi school gi awangba building da lairik khaw arumba yalaga kabana maram oiraga henna wai haina fongdorakli. Manipur da lairiba mahairoi lup singnasu thawong asi yaningdaba fongdorakli. Dalbert. Dalbert, na class kya no? 1. School bag se lumra lumdabra? Lumme. Lumme. Na class ti floor kya do oi? First floor do oi, second do oi, mathak ka bra? Second. Second da. Class 2. Class 2 homework pi bra school da? Pi. Pi ya. Bag lumna pu si wai ko. Lairek tamba matamda aikogi iskunda bek chawna puraga tamba haibasina angangda lairek masing hena tamduna hena chawba angangsingda badan pi masina piriba polumsina maram oiraga angangsingda aikogi joy of learning gi mahutta bundle of learning oina onthoroktuna leglaisu tamba haibasina angangsingda bundle pi boina tholoktuna ngasidi aikogi khunaisida pikliba angang inkhaliba mairoi mayam amada asoba polum piri. Pikliba mahairoi singda overweight asina maram oiraga masada solok pataraga di masigi daita Manipur lengang na pugodawribra natraga school sina pugodawribra haiba achawa wahang amo oina ragli. Camera person Bisorjin Amairak Pangmaloina Paldomzariba Binod Impact News Imphal. Class 11 admission tauba matamda CBSE amadi COSEM da affiliate tawdaba higher secondary school singda ming sanbitana ba amadi asiguma makal school singi matakta lainga na ming sangbina ba punba ilepak mahiroi san panglob AMS ki serol lamana khanghalakli. Imphal West District Commando team amana halokat pasakin thorangi manungsana wahing laikai Ziribam parking Maharani thong Kakulong thong Mazir Road ki Turel Mapal de Kaisampat Junction Pawati humgi thapa satakre Imphal West ki additional SP Operation A Ghanashyam Sarbagi mi makada ngasi nungtilpung nipan gi minute tara dagina nipan gi minute yangkai phawba satakibati humgi thabak aduda mioi sani kun verification sataki maduda masaga saktak se sudaba mioi tara mari pagat kibagalina makata ba wahang paung satanaba City Police Station da pukre hairi. Manipur People's Party MPP Hero Kendra ki President Oirama Moirang Tim Omor Singna Salibatha Sigi Dhauki Patarik Tarukta Kanghodana Lekidabde MPP na Sero Lamada Awaba Phongtorokli. Hojik ngasino magi sanabi pauda konmati suba Challenge Cup Veteran Football Tournament NC BFC Susanpur Mai Pakre ngasi 11 star kampat ki sada bunga sanaki Veteran Football Tournament as kun 20 Likta NC BFC Susanpur ki sanaroi Rausung amadi Rosang Liana na Anina Maski yakai mangabadi humpu suba minat sing de panjal amam sanduna TV SFM tawong khopu panjal ani sida damai tipi pangam Solai Holdings Private Limited ke sentang makada Manipur Veteran Football Association asindar satri tournament asida lamdamasi ke football team kuna league round ki match sing de lambat tawnari knockout stage da mapalang team ama oriba United Veteran FC Kolkata saruk yagatori tournament asika heng sanaga da kunma thai suba league ta amba soira court abadi FBWA Bapal Kangsibunga Kunite Sub Liktana AVFA Akam Param Sung Pupu FC Pungdong Bam Anina Lamba Taunaragani. Kontres Suba Youth Boys Star Level led Sapam Ombi Surjalata Devi Memorial Basketball Championship Ngasitiki Pangto Pahokre Sapam Deven Singing Center Makada Manipur Basketball Association Asindana Ngasitiki Singa Makadala iba model club ki basketball court pangtok pa ki ba championship asigi hawdo pagit sa bataram aduda Manipur Olympic Association ki General Secretary Sunil Langbam model club singa makhagi president as Indesor amadi Margin Commerce Private Limited ki chairman L Daya mai kaloine na labdam masigi masak narba mi kya na sarug yaki championship asigi kasi han wasana ki ligta youth club uripo asom lai kai na model club singa makhawa point kuntra mga kunma pa na vai ba piki championship asigi kasi sana ki bani subal ligta na ESU Ferris Compound VFC Brahmapur Nahapam Laikai point ni Pumanga Kunda Mighty Pimangam K. Saturday Basketball Championship Asida Nupamasagi Team Taruk Nasaru Yabagalena Haying Makataba League Masani Sanaragani. Manipur da Polo Masana Sibu Yokonamiki Pandam da Ka Manipur Polo Association Hyanglam Tawbana Central Association Asi Lampak da Haying Polo Exhibition Masang Sanaragani Hairi. Nipan sebab mangsata bam iboyai ma madi Punyawati Memorial sahi yang kaya madi humpugi likam knockout kendra wise kang tournament wenam kendra kangkut mai pakre satarag liba kang tournament asiki kasi sana ke bani subal lik match atuda wenam kendra kangkut na thongzu kendra kangkut papanjal taramapan taramanga da mai tiba pipangam ke singjamai kangkut na sindra singa matak talaiba kangkut asi kangsangda
ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯈꯨꯠ 12ꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯂꯤꯒ ꯃꯦꯆꯇ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯥꯡꯈꯨꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯥꯡꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯔꯒꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯀ꯭ꯔꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯊꯣꯡ ꯁꯥꯕ ꯇꯞꯊꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯣꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ NSIDSꯅ ꯁꯤꯟꯃꯤ 10 ꯐꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ National Highway 2 की तेंदोंग यान की फैदिंगा फाव सेमबीब लपी असि नियम चुमदन सेम थेंगनरे WMM थानप की तखायरब नुंग मरक्ता नुंग मदुम पाक्तकना यावरले Ziribam district की पोरोइखाल सबुघाट अमदी बाबुखाल द लेरिब स्कूल सिंग यौब याब मतिक साब सनब लंबी लेइतबन औजा सिंग सांगाइना लाकपा ngatre So, pilih bangang segi dabang MSRD na pipe school back ke aruma Manipur sana bangamtre kahena lumpa lairik sing puba na mahiru singi kudong sa kaya mayong ngari.